Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ni ta kha ni mi nyiketa update about beef leyi nga kona between Khulubini na Ngala's Records manager loyi ku nga Martin. Yeah, so previous hi fike hi posta that video ya Khulubini, of course laha a ri karhi a beefa Martin. If mi nga se yi vona swi important ku mi yi vona ku mi kota ku va mi na context yo ku endleka hi ndla. But then overall lexi nga fika xi endleka a hi fike hi vona Khulubini a fika posta that post laha fika tsala ku mara music wu pfa wu vava shem, mara a hi yimbeleleni hi nga give up. So hi ndlela leyi n'wana swi endlina ku maybe u beefa Nomonde loko a ha ku humesa album in relation yo kombisa ku maybe Nomonde u humesa album yo chama, hi leswi other words a swi endli na ku u vula swona. That's why vanhu vo tala lomu cheka post leyi va comment swona if ya ha ri kona, I'm not sure mani kuma yana. Yeah, so from there a fika hi vona na ye Martin a fika a post a fika tsala ku Nomonde Roger loko xi dropa album ku tshama ku ri na ti-chest pains hari leswi a fika kombisa swona a ku himpela music wa vava a nga hembi and stuff like that. Yeah, so Martin hi ndlela yin'wana se a va a ri karhi a direct post ya yena ka Khulubini and na tin'wana ti-post leti a va kha ti endla like na ti-live video a swi endli na ku maybe so u chingela Khulubini mani kuma. So from there of course ku ve ku endleka this live video leyi vulavulaka hi yona sweswi. So a hi hindzeni hi nyika update. So after that live video fika hi vona Martin a fika kombisa ku hlonipha artist yo dya music, hey vanhu lava va na mona va nga ha ri na nkabi vona if va twa ku maybe nga va onhera ka music wa vona. Ivi then a kombisa ku yena i busy ku lwa na munhu hi mhaka music, hey a ni dyi hi wona. Point leyi nayo mara ri yena Martin a nga dyi music. Point leyi yi va na loko munhu a fika a ni byela ku yena a nga dyi YouTube, mi kuma ku na i le ka YouTube mara yena fika mina ni dyi YouTube, ni dyi YouTube. So I mean like if you do YouTube ti ta ni dlaya. So it's the same point in relation to this. So if a va dyi music wa va na studio, so I don't know, it's that type of a point. Yeah, and an artist mi byela Khulubini sweswo a swi ze swi lava ku ya rila ka ti-live video mara leswi nga fika kombisa swona a yo tag some initial post leti hi nga lwa letoho leswi hi nga lwa leswona hinkwaswo sweswi a nga fika a swi tagetela kwala mani kumayana. Yeah, so from there fika hi vona tlhela a posta kambe Martin swi hasa xikwatini sini a xikwatini. Yeah, a kha reference ka live video leya ya Khulubini leswi a nga swi pfula a fika kombisa ku Jealousy ya Loyiso u claima ku introduce Nomonde Roger eka hina i vula Ngala's Records while you are the one behind the sabotage ya Mavavani. Very Khulubini, as you can see ifika a ona kwala ka risimu ra Mavavani. So hi ta twa hi bond leyi yi taka ku i onhe yini. Yeah, even then a fika kombisa ku i ta fika a byela vanhu ku ri of course Khulubini like i hlohlotele yini si njhani ku va yini si a kumeka a nga ri kona eka music video wa Mavavani. Yeah, ka music video wa Mavavani a nga kona yini si ku ri ke i kona ka risimu mona yena. So ko mara vo tala hi zange hi swi tekela nhlokweni kasi veri ku hi Martin la i loko kombiseni Khulubini hi yena a nga endla ku yini si a ala ku ya le. Yeah, and then a tlhela a kombisa ku ta fika a endla live. So mi nga ba pause if mi lava ku hlaya hinkwaswo kwalano vanhu kumanyana. Yeah, Khulubini of course xi ye xi vuya kombisa ku xi n'wi chava xi fika xi teka that post ya le ku yi hlaya ku swi kombisa xi ku bring it on swi tiyisa swi ku mi ta fika yin'wana accident ku nga ri khale and the likes u ti lavaka u ta tikuma leswi a nga fika kombisa swona. Ni ma ha swi hleketa ku tshama ku fikiwa accident ya Nomonde Roger ku khula ku promotiwa tinsimu ta vona of course. Andza swi nyangatse ngopfu hi dzumba hi xikhongelela Nomonde Roger kasi a xi ri kaya va ku xi le xibedhlele mhaka leyi a ni nge yi rivali a swi ni vhete like ku music ta yingisela mara hayi Nomonde from that day a na ha zangi na ha n'wi kota ku lwa ntiyisi a swi nyangatse ngopfu. A music a yingisela but ku lwa ntiyisi me Nomonde a na ha n'wi koti ever since that day ya that day a nga fika accident a na ha n'wi koti mara of course na yingisela music wa yena. Yeah, a ku ni nga n'wi koti yini si mi tolovele ku yuza vanhu leswi a nga fika kombisa swona nkarhi se wu fambile. Loko ku mi tolovele ku yuza vanhu I'm not sure a nga kha vula yini ngopfu kwalano. So a hi tshikeni hi hindza so hi vona inani Martin laha a nga fika a endla mistake yikulukumba swinene. Hi fike hi vona a fika a tsala inani post leyi a nga fika tsala ku artist ya n'wina ya Jealousy hi vula Khulubini yi rivala fast ku ve hi n'wi pfunini ku va a papalata ku pfinya case mani twisisa Moses
ni ta boxa hinkwaswo. In fact ni fike ni pfuna ve ri Nghonyo ta gele ku ri a kota ku va a pfula case mundzuku a vula yini mundzuku a vula ku mundzuku ku siku ra namuntlha ra ti 13 ta October. U mi tolovela thyaka a mi swi vona ku a se yi sukile mpela yi sukile swinene mani ku manyana. Yeah, so of course hi hindza from that point fika posta sweswo la khensa vanhu hi khosi a nga fika a posta of course tracklist lesi yi ri na information le hansi ni ma sure ku se ku na details to kombisa ku compose va mani mi nga ba post mi kota ku hlaya that information if swa vonaka. Yeah, so loko fike langutisa ka line ya number 3 kusuka hansi hi fike hi vona fika tsala ku mupfinyi luya loko ringeteni ku va a hijacker trend sweswo vula ku in terms of album ya Nomonde i ri ku trend in album ya Nomonde Roger mara endzeni a kombisa ku hayi nkarhi lowu ni nge n'wi tshiki ku a ndleni ku maybe i tlharihini Kholi B hi tindlela ta yena to va kha a bula Nomonde Roger. Hey, nizameni guys mani ni nga translate njhani kwalano mina I'm not the best in translation no ku zameni ma vona nyana. Yeah, of course hi hindza ka sweswo hi fike hi vona Kholi B a fika hlamula ku nuhela nyama ya homu switori swo swekiwa kunene swi ta hela moyeni i bizarre lexi ya fika a nga kombisa swona sweswo ya loko ku ri a ku switori swo swekiwa swi ta hela moyeni a vuyela inala a ri swi vula in relation to that post nga yi hlaya previously a na fika wa kombisa ku i pfinye ve ri Nghonyo ta gele and stuff like that leswi a reference ngopfu ka swona Kholi B mani ku maya. Yeah, and then of course Martin hi vuye hi tlhe hi vona a tlha a vuya kambe a kombisa ku hayi yena a nga compete a nga phikizani na n'wina loyi a bulaka vavasati leswi a nga fika kombisaka swona a kombisa ku if yena a ku mina ni unprofessional a swi vitana leyi yona post ya mina yo hetelela ka yena mupfinyi luya. So hi 10 o'clock ni ta ni ri karhi ni endla live leyi ni nga yi rindzela swinene na ha yimeri yona vona ku swi famba swi ya kwihi. Ya endzela ku ha swi twisisa ku vanhu va ku teka ri munhu wa nkoka loko u vulavula hi swilo leswi nga kombisa swona that is trend ku fana na munhu wo fana na Nomonde loyi nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswi kambe swi endleni kahle leswi a kombisa swona. Yeah, and then from there hi fika hi vona ve ri Queen Nghonyo a fika a responda hi yexe as you can see ka post yaleyo a responda ka Martina ni vurini ku na post leya Martina a nga fika yi posta laha swi nga fika swilo swi fika swi onhaka kona na nga fika kombisa ku hayi Kholi B va n'wi bele na matshalatshala yo a hetelela a nga pfuleliwangi inani case leyi nga leyi yona yo pfinya. Yeah, so hi fike hi vona Queen Nghonyo a fika a hlamula a fika kombisa ku leswi ni nge yimi na swona if Kholi B a ni pfinyini why ni nga n'wi pfulelangi case and why loko mi holova na Kholi B mi chela na mina ka timhaka ta n'wina. Is it because n'wina mi na big studio and big lawyers yo loko mina no teka action mi nga tlhe mi wina okay. Yeah, even then a kombisa ku a se mhaka lesi ya kule ngopfu. Is it because mina ni huma ka family leyi nga na vusweti ma vona nyana and ku hava loyi a nga ta ni yimela na leswo mina ni ripiwe hi Kholi B no twa hi n'wina sweswi a ni swi tivi Queen Nghonyo ta a nga ma tivi mahungu lama nga vuli Martin and ni nga ni hoxi ka tinyimpi ta n'wina leswi a nga fika a kombisa swona. So of course post leyi a yi tege hi Kholi B ya Queen Nghonyo laha fika tsala ku va loyi lava va fake accident va lava ku fake na swilo hikuva va onha vito ra mina ni ta va komba ntiyiso a va fake xin'wana xitori mi tolovele ku xava vanhu fake another story mi sukela vana va vanhu leswi nga fika kombisa swona mi swona ka yi hase nyimpi ya khosi yikulu sa a yi ri kulu swinene unfortunately a yi changa kahle ku hi vone Martin se a kombela ku rivaleriwa ka leswi a nga fika a swi posta mani kuma so yaleyo post ya kona a nga fika kombela ku rivaleriwa ni ta zama ku va ni swi hunguta fast na nkarhi swona video lesi yi lehe ngopfu. Yeah, hi fika hi vona a kombisa ku hayi kombela ku rivaleriwa ka Nghonyo ta gele ku va a n'wi
cherile ka timhaka ta yena leti a nga ku lweni na Colby of course a a nga za a ri chela na vito ra yena ya so i tlhakomisa ku wa swi vona ku Queen Gunyuta i lava ku kuma n'wana mavonanyana na family ya yena leya nyuwana leswi a nga fika mi kombisa swona then a tlhakomisa ku pfinya swilo leswi hi nga ta joka hi swona mavonanyana or ku poyiliwa munhu hi swona hi mhaka ku swi tekana i xindzhuti xa munhu ya van'wana va ti dlayini hi timhaka ta sweswo mani kumayana so hi timhaka ta sweswo a ni nge yi continue na mhaka leyi ivi loko a nge vi na a ni beef ya kona kahlekahle hi swona se a yi fike yi famba hi line ya Queen Gunyuta ku Martin i fika a pfuna Queen Gunyuta ku a pfulela case ehenhla ka Colby hi leswi a nga komiseni ka swona so a nge yi mahlweni na swona ndzi la kombisa ku wena Queen Gunyuta ni kombela ku i ni rivalela na family ya vona mi tlhe mi ni rivalela ndzi la kombisa ku hayi swi tekeni enhlokweni ku a ku na munhu loyi a nga ni fositela ku va ni kombela ku rivaleriwa mara swi huma ka vumunhu bya mina and then na swi twisisa ku ni onhini ivi ndzi na kombisa ku hayi xikwembu xa ku katekisa hayi Queen Gunyuta na hi tlhela ku hlamula swi helelanga lani hi fike hi vona a fika a hlamula hansi ka post yaleya Martin a fika kombisa ku a ku na reason yo va i kombela ku rivaleriwa hi mhaka already ni le ku trendeni hayi hi le ku trendeni swinene hayi le ku trendeni na hina hi nga n'wi tivi hi ze hi ya ka akhawunti ya yena hi ya cheka ku i mani Queen Gunyuta endla yini mani vona yena ya un'wana na un'wana u ta believe lexi a tshembaka xona obvious ka mhaka yo fana leyi un'wana na un'wana ya believe a believaka a nga ta tshemba swona obvious na mina ku na sayiti leri ni yimaka na rona na n'wi kutani sayiti leri mi nga ta yima ka rona mi pfumela swona ku i pfinyiwini or a nga pfinyiwanga i mhaka Colby a nga se tshama a ni pfinya and ku va wona kombela ku rivaleriwa a swi nge rhabi ku va i ni thyakise vito ra mina mara na tshemba ku leswi a mi swi lava ku swi fikelela ka nyimpi ya n'wina na Colby mi swi kotile i mhaka ku vito name a swi ni bayizisa a ku thakangi ya Colby ku thyake na ya mina na loko ku endleka swin'wana hi mina mi swi yimela se Martin sweswi teka problem yikulu swinene timhaka ta leswi a nga swi tsala so hi ta ke hi vona ku swona ku swi ya kwini so for now update yi ta va yi hele kwalo mani to ku vulenga nchumu mi ta ku mi update ni vona ku swi famba swi ya kwihi loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta ku vona mi tika subscribe.